جامع ضیاء العلوم 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 کی خایستا چتر پوشیدا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا جامع ضیاء العلوم کی خلقا جامع ضیاء العلوم کے خایستا چتر پوشیدا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا یوا باجی قابلہ دا امی ابو منظورا یوا باجی قابلہ دا امی ابو منظورا بنت احسان بنا تو سرا کڑی خخواری دا جامع ضیاء العلوم کی خایستا چتر پوشیدا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا جامع ضیاء العلوم کی خایستا چتر پوشیدا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا بنتی محمد مسکن بنتی عبدالرزق صاحب بنتی محمد مسکن بنتی عبدالرزق بنتی عزیز رحمان تمہیں پیش کرے تبریکی دا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا جامع ضیاء العلوم کے خایستا چتر پوشیدا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا بنتی فیاض خوشحالا شکرنا کی اللہ تا بنتی فیاض خوشحالا شکرنا کی اللہ تا ہم بنت ایاز خان کر راغلی دسیالی دا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا جامع ضیاء العلوم کے خایستا چتر پوشیدا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا خایستا کلی انداز کی نن ختم دراسات دے خایستا کلی انداز کی نن ختم دراسات دے ڈالو یا کامیابی خلقات بنت خان ولیدا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا جامع ضیاء العلوم کے خایستا چتر پوشیدا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا خوشحال معلمات و طالبات شبہ بنات خوشحال معلمات و طالبات شبہ بنات د ټولو والدینو ته سپیشل مبارکی دا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا جامع ضیاء العلوم کے خایستا چتر پوشیدا نن ختم دراسات خلق لو یا خوشحالی دا قاری احسان الحق صاحب کوي ډیر محنتونه قاری احسان الحق صاحب
صاحب کوي ډیر مهنتونه دا زکا خو الله ورته ورکړي کامیابی دا نن ختم دراست خلق لویه خوشحالی دا نن ختم دراست خلق لویه خوشحالی دا جامعه ضیاء العلوم کې ښایسته چادر پوشیدا نن ختم دراست خلق لویه خوشحالی دا نن ختم دراست خلق لویه خوشحالی دا ابو هریره ابراهیم پری ډیر زیاتی خوشحال دی ابو هریره ابراهیم پری ډیر زیاتی خوشحال دی راغلی خوشحالی پی رب دلوری عظیمی دا نن ختم دراست خلق لویه خوشحالی نن ختم دراست خلق لویه خوشحالی دا جامعه ضیاء العلوم کې ښایسته چادر پوشیدا نن ختم دراست خلق لویه خوشحالی دا نن ختم دراست خلق لویه خوشحالی دا قاری عبید رحمان یما فخشکو کی اوسیگما وقاری عبید رحمان یما فخشکو کی اوسیگما په هر ذکی میکړی دا نبی صفت خوانی دا نن ختم دراست خلق لویه خوشحالی دا نن ختم دراست خلق لویه خوشحالی دا جامعه ضیاء العلوم کې ښایسته چادر پوشیدا نن ختم دراست خلق لویه خوشحالی دا نن ختم دراست خلق لویه خوشحالی دا دا ښکلی نظم ریکارډ کړی شو په ډېر خوږ اواز د جناب حماد الرحمن احسنی رابطې نمبر مه هېروئ 0336316736 ریکارډینګ کړی دی چاند آډیو اینڈ ویډیو سټوډیو خیشګینو شهرا رابطې نمبر مه هېروئ 0315 9829 273